ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki nongilam jong kaseng Meghalaya People's United Front sengkme harengkat bat ke MPUF Ribhoi District haka sautrik ukala lingkot arajar arpuar kila her jurip ya ke jingking dwark soj hadin malayo apdiang ye ke jingo jingnam ne ki nongnya bat ki trai trok ha ka bala kenno bakadan ke jingshim kabu ne ki artli ki khardap tho ne ki Weybridge ka wei ka badan ha arpulai mer Ribhoi District bat ka wei pat ka badan ha kasnong Kletershi ha West Gentia Hills District namar bala syaban kit jingkit tang hapo sapo ton kajing her jurip jong ka seng kalong hadin balap tha i kitrok banam kit palat put namar kajing orpait jong ka jingking dwark soj kabala kta ya kitrai trok hagabaya day bat kani ka seng kala penpau ya kajing sngo lingo pantip bagani kajing king kala orpait biang haba ka sarkar jilna kadang sudah pha maramat bat hagajo ka por ka seng kala bo jingkeliru ba balai ka tanat transport jong ka sarkar jilla kamshim la shimkhia ban snano ya ka jingking ka bathamai ka ban pensuk ya ka lait kawan jong ki kali he bat ki kali red ki baju ya lenti nagani ka surang baro arpusau kenta yo izin put lagi depan lagi driver ba ya ba kan ga pi ini ba belum le bulan le ba yo wan unit jadi wan kan ga dikit jadi belum apa ba kan ga dikit ada ba long ba kan ada ba snap ha drai ya ba ile isu repair ya kan ga dikit ni na kalian hi kalian MPF so ba kane ga jingki kate kane ga jingki isim kabu ide di artli ki ide di kata di bahap ka jente hel ba tunjuk ha ga Ribhoi District climate te ni na kalian ga dia wa ba kan di dawa berdo daga government ba sarkar dari bani sudah daga ba permanen ya kane ga jingki saya bawa kene kecingkeng kecingkeng ke bawah dan ala Islam kimat ke bawah tak benar bawah kecingkeng yang di bawah balai kesumpah dari sarkar bernisna ya kene kecingkeng ado kami kan amar ke sarkar kasih ada decision dan saya kene kecingkeng tahu kok kesusahan kimat kedon dai gaya sebentar lagi pembahasan ini bahaya kene kecingkeng malah tersusun tak permanen bernisna di permanen kan rai hadu metangi ikan ke depan te kajing kita nak minta kene kejing tolong diwa kajing semua tolong sejeng ke Ribhoi District hati-hati kata ada deka kebetulan atau jangkia kebetulan atau lainnya te kajing syam kabu jang kita driver tolong sebab plat dan kata-kata ini kalian juga seng ni iya kene nomor ba mitip ba ke capacity jang ke load jang ke truk kawai ke truk sapo lain kita kan rai what capacity jong truk kimla ban lo